Menghut lun tulih si barih pantun betat lun tutun lagi nyawa kengkeung bah keuh ulun tre cae lun hayun muka lun lambung kena lam midieun semenjak kana dana lam Gampoeng kalaga jurung sampai teruh bak luang peng pemerintah diamprah lantung ngena mutulung segala bideung kadang na rumoh katija hubung hanale tampung binteh karuhung yang kajiat rehab lam rap tahitung tuleh ju kaum pathonan ureung dibi anggaran hai bang tiap-tiap tahun ke pisi Gampoeng hana tong kureung pegat usulan macam gehimpun nasid yang ladom talut bineh luang ngen APBG tare lam duthun kajai mutulung wahe aduan tro bak PKK pihna ditampung kadiplat lanthong pepue yang takhun dak ke posyandu abu ditanggung jatah na tiap tahun tinggai preh beleun majelis taklim polem didukung pokok jih Gampoeng beda ngan jamun tak tu jinawa jit thagaw Gampoeng kagleh tan rabon hana mu uteun katedang toko meranjo gedung anggaran kaum inan cit mandum tapi yang tadi wareh naladom muapem Gampoeng bengeh dumureung tuduh menuduh rioh jiadang ong pake ohujung holain di peluang upat ngendawa citna lam warung muthambung-thambung tangyeng pegateun dicong menasah parah lam kaum tuto dung tirong oh rapat umum semenjak kana dananyo ditreun memacam ampun tingkah di ureung na yang menghutat ke perangkat Gampoeng ban hana roh lon muka katubuan pengaruh OP RP mupalung persen dihitung maka behireun mehun gecalu pudua sabaon hingga lam Gampoeng kadi mengkeung-keung galak jabatan nerakan lam dusun betat han mumpom bak tulih bileung karena gaji abi gerihon kadang naladom citnyan gerahung memacam bago jino meroron wab dana tiap tahun dibi mubaluam ngen wareh lingkat na dawa ujung sedara puntung apa ngen kumuan beda pendapat gawat rakan lun tubiat susirong hana gedun-dun na ke TPK gedawa langtung tuduh peng Gampoeng awak nyan taluam pokok jita hayu ampun piatan kaum wate mudiung tibo gebahai bah dana tiap tahun suah tapuhom han bermun yang taboh tegi karapi Gampoeng rakyat mutulung yang serba kureung jai pembangunan anggaran ditreun dumpe didukung terus bak pegat heung taboh tegitu gabuak dum kaum hingga kaangong adawa ngan aduan wap lam bidieng nyantan sedara lun maka hai ampun gop salah mendum uleh sebabnya nerakan yang santun tuto tahayun pike goh takhun bek muap haba muka lih nerun sehingga ujung jiet pake ureung menyenagala berampak Gampoeng jaga ngendukung buat bek muka leung begat tatimang hai bang bek tirung ngen makmu Gampoeng mu blang terus neheun mu bek na iri dengki ngenembung wahe rakan lun tuha ngen pateun dakkan perangkat sahabat lam dusun sama ta junjung yang get tapudhun bueh mesti priek riek melambung dipluang kerungkung diwo lam umpung oh no memada rika kapuntung entru ta sambung medua bideung ya jadi kajiannya nilai insyaallah entru dan dia katidah tanging watem nyana watem ta sambung kembali kaji benar baik.